Hello guys, video thằng này kalau lên là ta tundum kan video tu chu i hemi pH level pH balance te pon chu chon pH hi omja chu alang bum chu potential of hydrogen power of hydrogen pon chu chon pH level hi rang rang ta kan taksa te kan skin vuna te kan sama te chemical te tuya te po hian pH level om vekta kha kha kami pH level chung chang ha kan sam big te tunang pH level hi scale ania chu scale kha pH level hemi 0 tanga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hei scale ne ta hi kan hriat thiam poimo ema kan sama te po pH level enge ni te ha kan hriat poimo ma kan body te kan skin te scale ania hi te na khan ta chon pH level a hian hei 0 tanga 7 hnuai lam 0 1 2 3 4 5 6 7 kami kha acidic ania chon 7 atanga chunglam zong 14 thleng kha alkaline ni ta ni chon alkaline kha ilo noi tam nge skin ivuna te isama te ilo mang tam nge chon acidic te po ilo noi tam view nge te po kha scale kha balance kha control angai em ta kami pH level kha control thiam kha poimo em ta ni chon pH level hi 0 atanga 14 thleng khom ta chon half 7 kha neutral nia natural pokan de ta ni chon 7 atanga chunglam long kha alkaline lam ani ta chon 7 atanga hnuai lam long kha acidic lampang ani chon kan body kan taksa kan skin te kan sam te normal hi pH level hi acidic lam ani 4.5 atanga 5.1 vel hi kan pH level ani ta ni hei skin te sam te hi ma chon hemi kan body kan skin te kan sam te pH level kha 7 aya chunglam ma omani chon sama han sam kha lo che em manga skin at kan hun kha lo ro don ni mo kha pH level 7 atang chunglam jong kha alkaline lam ni chon sam kha chidon ta na chu sama big chon kan sam pH level hi alo san hian antena color in noi ten pH level lo sang chemical and treatment po iti khan pH level lo sang straightening mo sampong ngil te po kha iti khan pH level lo sang chon bleach iti te po khan sam bleach te po khan pH level kha lo sang on bleach hi 10 vela om thina pH level hi chon ba chemical i color te straightening hi 7 mo 8 mo 9 mo khan ta bleach chu san em wa khan 10 vela om thin ta ne khabe pH level chu chon om je chu khang kha 7 ran chung om kha jon sam kha alo ro anga scalary man ra hian sam alo ro anga unnatural hair ai khan so sam bleach po khan sam chianga alo ro do ni ha pH level a san wa ni ta ni alkaline lama om wa ni ta ni chon pH level hi shampoo bi ata pon pH shampoo to pom ta pH level inject to professional shampoo ata po chon color po professional color tube po hian pH level zat po om vek to hei box color professional lo mo gan ya tiang ho streak revelan tiang ho su pH level om velawa samatero em boka chon hemi natural color professional ho treatment product ra hi chu pH level te pom ta shampoo po pH shampoo te ta ni kha thabi em ma ha control kha thani samta ha control theya kha thabi em professional ho benefit ani ta chon hei treatment iti zo hian hei color te permanent straightening te mo sampong ngil te keratin te kan ti zo hian engvain nge sulfate free paraben free te kan suggest thin mangtura kan ti thin kan ti chon khami treatment ang poi ti khan chemical te straightening te keratin te pokha iti khan pH balance kha in balance lo thin ne ai kan control ai ni smoothing sampong ngil te po hi pH level lo sang thin ne ta han sulfate free paraben free te ha kan ta thin ania kha khamya pH level kha control don ani pH level kha ron sang chemical ani wa han pH level kha lo sang ta thin ani chuwangin kami treatment zwa khan sulfate free te paraben free shampoo ta ha conditioner mask te po ha kan pachin ani mo kan suggest thin ani home care in laman lo manatan chon hei color highlight te po ni chu color highlight te straightening te shampoo keratin te po
khâu rong kha pH level allow in control lo chin ni kham treatment ti zawh khan highlight ti zawh tham chuan kan body kan skin te pawh ni chia antina nisa ikal khan ivuna lo rawng thu te on ta kha nisat wang ta kha pH balance ka control angaya kha skin man tur big pH facial test scrub te big ta ran pain ta ni khaboka pH level ka tuya te vuna te sama te han scale kha kan man thiam angai ni pH level kha kan hriat thiam angai ni kha pawh mo ni pH level pawh mo na chuan heng ho zong zong ka ron soi ho zong kha hriat thiam angai kha zong hriat thiam tur khan pH balance scale hi ka ron da kha hriat thiam angai ni 0 tanga 14 thlengam ta half che 7 hi natural and neutral ani ta 7 chung lama khan sama lo rawnga sama lo chianga vuna lo rawnga vuna lo chianga pH level alkaline lama ba ania kha I control anga acidic lama ilak phenga ni 4.5 5 point ate khan imman angai ni I control anga ya kami ha product pH balance bi kha imman angai ni thabi kha imman anga ya dengan tuya te poyan pH tui hot water mo tui strong man te hian hai phaya hian tui thalwa I chemical pol anasa hawan tui te pawh hi thalawa hot water man na sate pH level sang thei ni so when soft water hai chau kha man thin tur ani mo lusuk nan te thom su nan te inbol nan te pokhan chun phaya water tui hi chu strong em na ro du ni mo kan vun te sam te poi ro du tui wang te pon pH level sang thei ni film ko nga em em ani chun pH level chu toi ting kan soi feeling 0 tanga 14 thleng pH level scale ta 7 kan natural neutral ania chuan 7 hnuailam kha acidic ania 7 chunglam kha alkaline ani 7 chunglama khan sama lo rawnga sama lo chenga buna lo rawanga pH level san wa so vain pH level kha kan control anga acidic lama kan kaltiranga kan tiranga 4.5 5 point vela anda angai ani kha poi mo ma pH balance scale hi no hrethiam la intan in hlok pui karinga chuan hemi karon soi ho hi chuan in hlok pui chu khang like le subscribe kham no ti sakla milo share sak bok la chuan in ta next video hei ai tha video ha karon tle don ni chuan khong in milo subscribe sakla milo share sak bok la chuan in zawa in bye bye